ini ladak Eden Institute of Education Nahorjan. Ladak nili departmental inquiry politan sekarang lah. Lapan nili pan inspector of school Karbinglong Kelas Council PAGC Eden Singh di saat ini pan dangan toilo ke complete social organization kan so complain lo ladak palido ladak proper dokumen abi pen sila dari school kampung so kita kasi kini ladak ladak principal pan cetong lo lapen PPP dokumen si kenan jila isi school established prote ladak more than 14-15 criteria nang number 1 mangge land document mangge kenan so land allotment document ni lapen lason data SMC resolution do nai lapen son data building safety certificate from PWD lapen lang aputak pustame potable drinking water dan alang mema hinoma la aputak me PhD pen do nai lapen building la fire safety certificate la aputak lapen lason data la teachers atum criteria non ke government school long kali RT 2009 ateng penlote teachers atum tame requisite qualification ateng don suppose mane LP level kote minimum higher secondary pass with DLF dobek ni lapan ko jong si high school level kote higher secondary kote BA with BEd teachers kan kenan so lasi laso putak ini ladak ni tarlib lo atau dokumen ni sini tak ponong lo kalau putak ni nomor pacini nala lapan kenan ni dokumen KBC jadi tak ponong lah lasi jadi official nilihin pen kasi inquiry officer hisap pen nili alang tempan nini bag homoy ni piglo ide high school run jibote ko pi dokumen sinang mang kalau so dokumen ng pasing pa ni nini angbong pen latung mana ako piglo kasi laso a report alang tempan sini ke long ma ba ke long lema labang so aputat jadi inspector school han submit dampo inquiry report seperti adakan ko air authority secretary mate council level long lasi bang authority pun por pen itu complain with pieteng pen ini puthor ladak authority tu mate SI office pen ESI tum ke bang pen dana kahumri along samini tumaku ini de thot samina itong non la department atum adana kahumri nang kok alam the bangal hano so Eden Institute English School play school along bang nitum ningi dog day la pe nitum ningi hang hela pukali saminda bang so school along nitum na kahumri nang kok bang ke so school along bang proper documents of that pulutang te ladak ki charlie school au sumarat bang mo fi samila dak charlie long way rg pu ningi thitam ka vidat apotni tom bang ke bang so school bang ke documents choglim nang jip nitum na so ki complain ateng pen pini ESI item same ESI item same bang pen sadana check lo sini tom ladak kidam tang por ki theglong bang ke totally documents of pin men selang tum bang so school run lo same pini apor bang ke ko pini isi hini a documents bang ke dupu same hala bang ke back date ke semar na hala so back date ke semar long ka chirabdun ko manne dalala tum pen chenglok ko manne ake hino da kamalong ke chirabdun la bang ke chokchi ladak kupima ke claim nangi la bang arona tank si claim nangi arona tank pen pulutang teni tum sami school bang akinang sot la si school man itung welcome sami la arona pen ke kalidat ke claim long bang ni tum bang ke jidonun thekthi la si ladak amitha tum sami chini binong la bang so school proprietor la pen la bang so school managing committee tum sa chini binong la so school ke do punat si doluma potang da ke isi PRF area la pen elephant corridor la hal long sir bang so school bang ke dukok lotang temo land and revenue department mate forest asai kam same ami thanga kam chiklem lo pulotang la so school bang ke men si pavidat ko pulotang te mo haso por hola bang ke la hai la dak ki chali bomo sumara bang ke men si mang promotion po na sila sona towar kangting ki peklang school bang ke ni tum bang ke nang ne pusi itum ham phanga song pena bang ke kham khelo